Kushone abafundi ababili emva kokuthi umshayeli webhasi ahluleke ukulilawula wey'ngane zakwethu. Ngibingelele kuphi nakuphila ukufinyelela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili. Kushone abafundi ababili-ke endaweni yaseLimpompo wey'ngane zakwethu emva kokuthi ibhasi ekade-ke lithwele abafundi-ke laphana wey'ngane zakwethu liphaphalaze liyongena esitolo-ke laphana wey'ngane zakwethu. Kubika ukuthi-ke abanye abafundi-ke laphana basesibhedlela-ke laphana kanye nomnikazi wesitolo-ke. Imbangela yengozi-ke laphana wey'ngane zakwethu kuthiwa-ke umshayeli-ke laphana uhluleke ukulilawula-ke ibhasi lase liyahamba-ke layongena-ke esitolo esiseduze nomgwaqo. Ngiyafisa-ke mina-ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula-ke sidibane lapha kwi-comment section. Ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, cela subscribe ngizane nebhell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siphosta ividiyo entsha si-channel siyabonga.